Yan na to ampay, mega agaga na patama, mamaulo ite patama ni Bura, luka patama niya. Nasaba ito sa mua nilay, ang kamanang. Padami ito minong pa. Yedi minong biasa cica mitong ka na salasay. Tapi ya kung minong ito, mga bismillah na paminong, cicang, na panabaca alhamdulillah. Napa si mga bismillah, napa si minong, na panabaca alhamdulillah. Napa si mga bismillah, napa minong, na panabaca alhamdulillah. Ta cica mana na tago, na patung kakang. Magampa memang, tapi agak baraka na. Siapa yang melakukan itu karena itu yang dilakukan oleh Nabi. Maka selama air itu ada di dalam perutnya, maka dia terjaga untuk tidak melakukan maksiat. Itu baraka na minungnya sesuai yang diajarkan Nabi. Maka dia nade na tamamu patung kaki bismillah siba alhamdu. Nabantu ko nade mo mapigaw ano masalah. Dari situ kan nasok ko patan rupay pak puluh kumanam itu. Di itu nakada soko, maka dami sakka. Ya kode nakada sakka dari kata suku. Suku ni kapatan rupa. Magi ng kamaridi. Mata na yale warna kudara. Mana yung meropa bolo putih calak maridi. Calak mewakili api. Maridi mewakili angin. Padahal dia hana maridi angin. Tapi ya mironisa pauro nasa maridi. Putewe, yan na ito pa wakili wae, bolongnya wakili tanah. Iya rawa takale ka pulo komati uri pancaji. Pulo komati api, pulo komati angin wae si bawa batongan. Iya tu soko ele mo je tu. Iya tu apa ya matotu alipu tatong haroko mim suju dal tudang. Maka dia okina Ahmad. Niga yaro Ahmad Nur Muhammad. Ya ko tatong imakadalipu, sipa na api tatong, sipa na angin rokok, sipa na wae suju, sipa na tanah tudang. Yan na to makada Ahmad Yamato sampajang. Apa ya sampajangnya tato rokok suju tudang Ahmad okina, ya sange Ahmad Nur Muhammad. Yan na to makada ya sange Nur Muhammad, yan na ro pamulangi pancaji. Jadi Yamato sampaja, Yamato watakale, Yamato Nur Muhammad, Yamato kutumak malino. Yan na tiasa pahangnya salangange aja na ale mubawa tapi sinin na alange. Pangkalingay judul na tema na acara tayo mahasiswa. Ini mahasiswa ini memahami Islam secara komprehensif. Jadi itu bahasa ilmiah. Tapi ako may bicarogi sederhana. Maka dapik ko batebe pahangnya gamasalangnya nasiboy apa hanga suku. Nah itu saja intinya. Jadi meloki pahangnya selangangnya nasibo apa hanga suku. Tapi dia nama gampang. Apalagi waktu melo upake si Jammi. Maki sebelum na lautatakang dua telu masala oko ilalan na agamay. Ia angkai akhir-akhir ini menjadi perdebatan di kalangan agamawan. Nasaba yawita kaadaannya makokowe angka dua telu pahang makadaki idi paha baru sito kan na dina baru nappa minadapi kampota angka paham makokowe yan na dina pulok ko nabita langsung salamanang betongan na iya miruban na sapa kadakinri hadisana kembali kepada Al-Quran dan hadis. Jadi itu pun namu yaleng ayana namu yale hadesa nama dari to de na tarima ko de na si cocok pahanna. Eta jadi iya na masalah makokoe panitia tanaka iya roma kadapik ko care paham ya salangang secara utuh. Nasaba aja nakada kembali kepada Al-Quran dan hadis langsung akora langsung hadesa sehingga mega tahu barani tafsir kang ikorange tafsir kang hadesa tapi de nadapi ipat disengen na. Nah, iya na mega bahaya makokoy. Iya ko tanya na insinyur mak gambara ay mega tu salah. Makotiha. Iya na tanya na tukang batu maparotes kong kagagay jama mega nitu bicara.
Itu ampai pada ko masigi ijama Pak Mega tanya tukang batu. Yana tu nama dari Mega ada protes. Jadi yana tanya ahlina nama protes mu bani susah itu. Iya na Mega makokoe. Tanya na ahlina agama tafsir kangi agama. Padahal iro agama salange angka dua kita korasi bawah desa. Ini gatau yaleng istilahnya yaleng otoritas. Ko puang Allah Ta'ala si bawa nabita untuk tafsir kangi. Nabita mi si bawa tau panrita. Nanya yasangnya tau panrita dia nama gampang. Tania tau pura masih kolagama. Tania. Hanya bagian. Yasangnya tau panrita aserapat disangan na kuasai. Minimal dia menghafal 300.000 hadis Nabi. Naisato panah usarape balaga ilmu ma'ani. Kemudian dia tahu usul fikih, dia tahu ilmu fikih, kemudian ulumul Quran, dia tahu Al-Quran, hadis dan ulumul hadis, na kuasai mana payaro, napa wat di menafsirkan, nanya makokoe, madari anak sema mentafsirkan ayat, nanya na tuname kata susah, maki jadi yana melo ipalampurangnya, kemudian, iya riasange make agama telu memato tingkatan. Angka agama istilahnya ajaran Islam yang dipahami, ajaran Islam yang diterapkan dalam tingkah laku. Angka to yasang ipasalang isininna sewa-sewa. Iya marajing nasabaya ko makada ipasalang elewe ka keyakinan. Iya na to masahada na to masampajang, mapuasa, mapasusak ka menre maka kumampui. Salan niya to. Tanipi, tanya apa to matapa? Napay salang. Apa iya sangi asalang pangkau kang watakale baway. Jadi itu ampe ko makada iya sangi salang sahada, sampajang, puasa, sakka, haji. Salang iya to. Yana tu ampai makadaya ro, yana riasa rukun Islam. Iya miko rukun iman berarti tepa, oki ati monro. Ia tepari angkana puang Allah Ta'ala, malaikana, kitana, surona, kemudian hari akhir dan kadar. Jadi ia riasa tepa, jadi dia itu na yamanan na tau masampajange, mak di bola na tepa, koti na depa. Tapi ia kau tahu matapa, masampaja tuh. Ya kan makiro, kita paham ya? Jadi ya kumakadete sampajang puasa berarti watakale. Merejing ipisahkan iya. Merejing. Iya mi kumakade ihsan berarti merasik-rasik itu. Dalam pengaplikasian angka tau pandrita ta degaga sewa-sewa rilebo na tanay de na pakiasangi. Degaga sewa-sewa rilebo na tanay de na pakiasangi. Tapi iya mi tau pakia sangi makwe tau matandre to ngapahan na. Tau betul iya mi kona pay pikiya guru ide. Pak bicara hukum mopi. Makadang kagadasar na iyero. Iyero ale malabina na bitta Muhammad SAW. Ang kabangkun na. Napaki mamusu. Nalingasang. Napakia sangi. Yan na tunang kaasan na sulpikar. Kasat tau to. Tapi bangku miro. Jadi makoro nabita nasaba magay. Semua sahabat Sayyidina Ali kasana bangkun na. Nalimana ngasang. Magay nasaba makadaya bangkunge mahlu. Idi mahlu mato. Tanya mahlu mate pak. Sinin na mahlu masikiri manang. Jadi yeleng yasang. Ya ko angka asan na mancaji pak dogang. Kan nama itu adalah doa. Ukuni monrohe. Yan na tu ampay to mato tariolo. Tanya ji tau mato biasa. Betongan na tanya tau mato maka na tau mato di napahang. Iro tau mato riolo tau mato wali. Apa iya memato patame salang yok Indonesia wali memato. Pole Yaman. Saya baca buku itu Arab koloni yang ada di Indonesia itu tahun 1600 sampai tahun 1800. Pamnya itu kan Al-Katiri. Ayan na to ampay sapa ni garek bicarogi ang kagaya sa Katiri. Ang kato? Katiri mandi. Katiri salah. Ta sapa ni garek batongan na Katiri dia tu gaga. Karena itu adalah suku. Iya na to Al-Katiri
adalah ulama cucunya Rasulullah dari lembah Siat dari Yaman Hadramaut, itu yang memasukkan Islam ke Indonesia. Termasuk yang kemana tuh dia itu ya si denren rapan na ya bicara kampot tanah enonro itu wali macenne wali sebodi katoko kibure rijak baking ya wana ju itu julopo itu ko rijak baking. Kemudian saya karama talang itu pamalidros itu langsung dari Yaman. Jadi makara kamaki di salang de wali pasalang itu motot teriolo tau matandre pahanna. Ya upi di pak guru agama makoka ustaz man sampai itu lito mapangewang. Na iya ko wali matandre pahanna betongan na malamungi pahange na matandre kasih sayana na pani malumu bate na pak guru agama. Iyo po makoko si balikangi. Pacay-cay rangi nama dodo pahang nama rejing gitu itu jadi iya mau papahangi kijolo magi makada kau nak pakai si pakai sangat to bepai gare bepatai di ogi apa itu pakak kasana ya kotanya loka kaluku si bawa labu si bawa gola ya itu lokan katoni daung yoko tuh agak sana makadaki barongko itu dari kata barokah itu bahasa Arab tapi lilatai di makado makadaki barongko padahal liaro bahasa Arab dari kata barokah baraka ini yang orang tidak pahami pak makadaki apang disebutnya apa toh mereka pak belu kalau oye itu dari kata afwan itu bahasa Arab afwan barokah makadaki tidi katiri salah tanya katiri salah al katiri sholah makadami di katiri salah yang pa itu di salah salang itu sebenarnya iya rositongan nabu itu asanna bepae itu tau pandrita malengi na sabab mancaji pat dongangi sehingga konandre tauwe mancaji baraka mandre burongo barakah mabaraka yaitu makadaki di suwalla dari kata subhanallah makanya ikemmo najaji makadai katiri mandi itu al katiri mindin itu semua bahasa Arab cuma ini nasabale makoni roli lata makado namo aka ada de gaga sasa manang akada ha kale halo poha manang tapi makanya mo ini maka pa yaro makada ijajul jilatil ardu jiljalaha makada mo ke di izazul zilatil ardu zilzalaha ang kalalo kampo den nakada izazul makada me ijajul jilatil ardu jiljalaha jadi makiro jadi iya agak gawe tanya tahu biasa makitu magana makada al katiri as-shalah situ ampai katiri salah sokko yawana itu sholat dan zakat sokko dari kata zakat puluk itu jadi ini ilmu sebenarnya nalengi tau pandre teriolo na pakai sengi sinin na andre-andrena supaya ada nilai berkah di dalamnya cuma ini nasabak mabela nih andre bama ni deni pahang kisamo katu andre biasa macaca agak sana pasok itu dari kata pasolli li rabbika wanhar itu makanya itu macaca mendre itu pada kubana masyigie itu pesan itu pasolli makanya iya ko masjid tua titai pangatakna telu susut tuh di atas kemudian turun sedikit kemudian turun lagi pede lawi pede malabai tapi makalat tasamanang magi na telu susung Islam iman dan ihsan tuh, jadi mudah dideteksi cuma maga ini betongan na yari dia namun re yang rebama nih tanya urusan tapi ketika dikaji ya tu ampai namo tu berra pak agai di makaraki dua mitu kotanya berra maka de berra tapi iya ko namporang itu maka de berra iya ko nanre na nasi maka de berra si salah tuh
Magi nak kada berra itu dari kata birrul walidain. Makanya kong kataw mapak boti nampuri warra anak na neropolewe na sabak magay. Iyaro carom manitun na maka de birrul walidain mamangibagi na turu lori dua tau pajajian na. Itu doa. Tapi orang salahkan tau. Iya jawab. Iya kau napahang itu Pak luar biasa. Ya dia tuh ampai tau pandriterio luar biasa itu ilmunya. Cuma di itu menak mondre makoni. Macam manre mapasalah itu ini magai nasabak dia mengislamkan semua makanan karena itu tahap ketiga dalam Islam, pembuktian dengan benda. Dan itu Rasulullah contoh langsung dari Nabi. Mereka taneki pak dia pak geluman mokyo koto angka gasan na bangku lampeta talek gas bangku lampeta maka kami pak bela to pak ya bela kami Aling nyasang sulpikar aling nyasang nasa bayero bangkungnya na pake nabita mamusu bangkungnya na pake Sayyidina Ali mamusu na lemana ngasang nasa nangga dia adalah makhluk Allah yang juga bersikir kasih nama akhir tapi ya tidak biasa bangkuta ya mitu ko bangkuta dulu nasang gecong gitu makom itu asan nami nasaba malambai makosan na ako itulah banyak cuma mega mi tahu na salah pahami. Jadi ini tahapan Islam, makanya komelo ki pahami selangnya secara kafa tidak secara amalia saja aja nak ada sampaja bana payasa salade namunya tu tanat-tanangnya na pakiasa mana to na lemana tu asang ina tu ampai mega aga-aga na patama mamaulu ite patama ni bora luka patama niya nasaba itu semua nilai ang kamanang pada itu minungnya pak jadi minum biasa cica mitong kana selesai tapi ya kau minum itu mah bismillah napa minum cicang napa nabaca alhamdulillah napa si mah bismillah napa si minum napa nabaca alhamdulillah napa si mah bismillah napa minum napa nabaca alhamdulillah tak cica mana na tago napatung kakang magampa memang, tapi agak berakana. Siapa yang melakukan itu karena itu yang dilakukan oleh Nabi. Maka selama air itu ada di dalam perutnya, maka dia terjaga untuk tidak melakukan maksiat. Itu berakana minumnya sesuai yang diajarkan Nabi. Maka dia nade natamamu patung kaki bismillah siba alhamdu. Nabantu ko nade mu mapiga anu masalah. Itu ilmu-ilmu agama yang diajarkan para ulama. Jadi itu apa ibu? Madari ka tumakada aja talupai wiya tau pandrita mananghe na de atas salaki ne tanyai na yami pasal lagi tau matotta ito matotta na nasabari ya kene makanya itu Tanggaron Kalimantan mapamulai itu Kalimantan Timur Kalimantan Utara kan natamay manang itu ya kopole ju pandar dato ribandang itu yang mengislamkan Raja Goa kemudian masuk muridnya dia bawa ke Makadami teh Sayyid Hashim tapi dipanggil dengan tunggal palanggang nasaba unta mi napake aksana lumba-lumba napake latu Kalimantan jadi lumba-lumba mi palatu Kalimantan nasi lumba-lumba ini pate ke Tasik di situ yang mengislamkan napasalang yogi jadi itu raja anak kute apa Hindu yang pertama kabab itu ogi nah itu ampai na rubah sana mancaji Tanggarong bicarogi mencaji tanggana arungnya itu artinya silsilah kerajaan mana pak bicarogi mitawe makanya saya tuh babu kok tamak aku si dekampo talumi waku tenang kega masjid mana masjid tua mana orang yang pertama membawa Islam ke sini kemudian mana ulama yang masih menjaga kekhasan ilmu-ilmu ulama dulu di sini ya itu tadi siapa ayah kong kamakada kau koroy atau pandrita riolo na tulawi mak guru aku tanah-tanah ko makada iya patama isalange wali dia na mungkin patama salang ko to katanya wali kaki buru na dan itu terpelihara dia na tolo mangilong-ilong ko kiburu lomi baca ngipatiha atau membaca tahlil kemudian miloki baraka ku pong Allah Ta'ala puang talinga kasih baraka pada baraka angkai talingnya tau pandrita begitu saja itu namanya tawassul ya biko makadaki puang anu yang jadi masalah pak ya namanya di neneta pura na pak botingan ana lo na pasyara kuburu apo na lo na pasyara kuburu
Dia pernah dapi kiburan nak gora-gora. Nah saya kenapa mau pure Pak Buting aja mau ke aja masukang aja mula saya. Mana ka tahu mati memenrek makke apa nah. Iya na tu na mega, mega ni na tamay sandro. Ako nito sitongan na. Dari situ sitongan na soko Rp4 Pak Puluh kumanam itu. Di situ nakada soko, makadami sakka. Ya kode nakada sakka dari kata suku. Suku ni Rp4. Magi ng kamaridi. Mata na yali warna kudara. Mana yung meropae? Bolo, putih, calak, maridi. Calak mewakili api. Maridi mewakili angin. Padahal dia hanya maridi angin. Tapi ia mironis sa pauro nasa maridi. Putewe, ia na tu mewakili wae. Bolongnya wakili tanah. Ia rawatakale ka pulo komatiri pancaji. Pulo komati api, pulo komati angin wae si bawa batongan. Ia tu soko elemu je tu. Ia tu apa ia matotu alipu tatong haroko mim suju dal tudang. Maka dia okina Ahmad. Niga yaro Ahmad Nuru Muhammad. Ya ko tatong maka dalipu sipak na api tatong, sipak na angin rokok, sipak na wae suju, sipak na tanah tudang. Ya na tu maka da Ahmad ya mato. Ya mato sampajang. Apa ya sampajangnya tato rokok suju tudang Ahmad okina ya sange Ahmad Nuru Muhammad ya na tu maka da ya sange Nuru Muhammad ya na ropa mulangi pancaji jadi ya mato sampaja ya mato watakale ya mato Nuru Muhammad ya mato kutu malino ya na tiasa pahang ya salangange aja na alemu bawa tapi sinin na alange makiro tapi marajiku ya romitatta malah saulu imatu kayaknya lalu jauh. Kau kumiromonro Pak Bu. Jadi siang kamanang iya tuh. Kau itu Nuru Muhammad pamulangi pancaji. Yan tu ampe to matotario maponco bacana kome matana tu salawa mi. Melo minung salawa mi na pake din malampe bacana pa de meto na mega baca na pala. Anak mundri to mana to pa masikolara ni mega ni na pala. Metama masigi Allahumma aftah li abwaaba rahmatika. Melo imasu Allahumma inni as'aluka min fadlik. Melo imatin ro bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tapi to matot na pala ga. Kade na pala ito? Iya ni Pak Guru. Nasa dua na mo baca. Ya kode mo bismillah salawat bawa no. Kode mo bismillah salawat na. Mematin ro bismillahirrahmanirrahim. Moto alhamdulillah. Metama sige bismillah. Apa de kana pala len na? Maka itu pandita daripada kamu baca tama bahamo ayan na to nang kayasa doa khusus sangka doa umum iya to nalay Pak Bura salawa mi magay nabaca kami Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina na panawarung ko pala liman na ang kato na Pak Bicarogi Nuru Muhammad makbura po ng Allah Ta'ala barakaki maka itu cocok ni dia na salah ro Bicarogi mi maka dia nang kagagana na bitta buray bi paja tu ya ko po ng Allah Ta'ala na barakaki selesai persoalan jadi dia na malampi bacana tapi itarima doon na nasaba dia na Pak Balyang yo po na mundri Pak Balyang ina mo makalampi doon na dito ni tarima kaya makiro jadi polo kiro yun na to nakadaguruta ya kumelo kitarima doon mo dua mi jetu jagaiwi pakitamu mu jagaiwi timummu kami keterima domu tongan aja muka kita ang kasi si makunray lalo sinanyili iro yang kedua lilamu mu jagai timummu aja mu andre harange si bawa aja mu bicara belle iya kumule tahang itu itarima domu makanya mega ti imang Mariolo pade biasa-biasa denang kana sikolara tapi ya ko ang kagagami balu lo misapu alirin na bola na tema ko na pamade tarala ya tu angka magay magampa bacana salawa binapake nakadapulo ko Nuru Muhammad ipancaji ya Nuru Muhammad itu gagataw cacay na salawaki ni na pamade ya miro mga kaponcho ini ya mana itu napake Pak jadi ya tu salawae istilahnya madari katya makada senjata seluruh tempat. Nah dito tu gaga pa itarima langsung kecuali salawa. Na mo bele maka pujian mi tema salawa itarima to. Iya, tau pandri tema kada nang katau namo kepuji-pujian mi masalawa itarima to ya tu. Makanya ilmu ini penting Pak Bu. Makanya madari katia
saya kemarin itu sama si Bakak Gurut tak ke Taupan Rita Pule Jawa, saya temani ziarah kubur di Jakarta, di Makassar. Keliling mulai dari Pangeran Diponegoro ke Datuk Ribandang, itu bincang-bincang. Banyak hal yang saya dapat, ternyata begini. Ulama-ulama kita itu. Tuh. Jadi, iro masyarakat kubur jangan ditinggalkan. Yaitu makan jala atau lo syarah kubur na wali ku wani Jumai. Karena memang kan ada. Kan Nabi makada setiap malam Jumat ruhnya orang muslim yang telah meninggal itu dikembalikan ke kuburnya. Makanya ulama kita itu ziarah di malam Jumat. Yaitu ampai papor kase wani Jumat minalo matareka. Pak manasang kana lolong akong makiro. Jadi ini penting. Makanya iya na tu ampai pabu bepan atau riulo deka palasai. Andre na deka palasai. Selain karena memang steril dan juga memang karena doa. Jadi makanja manang sininna pokokna idi to mani makokoe yang nggak biasa nih. Tapi angka bahayana. Ia kolese ice de pahan natae wai bahaya. Ia na tu ampai ko Taupan Rita pajokai madeceng tapi ia na sanrot tamaiwi makasolang. Nah, ia na tu namanya ka soko patan rupa na pake mak dakwa na runtu isanro na pak bantu turuwe. Itu negara. Masalah itu? Masalah nih. Dupai na pake masam pajang. Iya tu dupai pak de pagaga sanro komayin ang kami man netu dupai. Waktu namo pa nabita ang kataw mate na suro nabita mapatu dupa. Supaya iya rumpun na dupai de na metad de bauna. De na pada ko parfum. Iya tu parfum yang tak de bauna. Dan bisa ditekan. Iya ko dupa de na metad de bauna. Tatta itu 5 wangi dan itu bergelombang. Magi na wangin na. Sitongan na harumannya yang dibutuhkan. Pak makade na bita, iya tu malaikae na poji agaga mawangi, tanya rumpun na. Apa iya kene rumpun na pak? Aja na dupa tapat tu, motor pixer ban na tapajala ngoke ulo na pintu Tagasya katal lupan no ni rumpu ilalang. Kon itu na mega tau salah pahang. Nasa rumpun na je tu dupa palatui. Padahal makadami ya na dumpu na dupa nang kabaw na masuri ang tunapoji malaikae na malaikae mitu cata isinin na decenge mo pigaw ay mitu mapalatu na alay si polo nasa rumpun na dupay palatu salah-salang kita nih cede bawal lesena. Ini ilmu yang harus dipahami pak. Jadi iya tiya deu patak dengia tu maka na mapatu dupa memang ulama-ulama kita komelo matarawe mapatu dupa. Magi na patudupa na sabak salain de nak dape na mo malaikat juga suka na poji malaikat anu mawangi yaitu ampai nabita na mo 2 jap purana lalo na isate kada nabita pura lalo ka paang kamo pi bauna onro seru na nabita parpunya itu yato si makun raya de na wading iya wangin na makun raya lena mi ba mi mau pole lalangi de na wading masui saliwa bauna paangka hade sa podai maka dayanang ka makunrai na parfum na mawi na tanya muhrim na mimawi tanya lakay na maka dosa na yatu makunrai pada ko bersina si bawe tu tau mimongi parfum na yatu bahaya na deni ate makunrai lo joka yate mi mawangi lada ko jokai apa iya turone kong kamawangi tapamatan nam itu di nakadage rumabo tapamatan na milalakin ripole maki itu tapahangi di makun raya apa ya tu napura na wacara matan niya nanya ko sorimon ri makada pura na tu podapo ngalina to mi atu makado ganrusu memen ni. Jadi ini penting. Jadi saya ingatkan nih makanya ya tu minyak wangin na makun raya nampak tapi tidak berbau makanya gincuna matanra tapi dia nak bau. Yaitu syaronewe berbau tapi tidak nampak. Enang karoani mak bedda. Ega. Anu bacaan yaitu komate huhe. Jadi ini makanya saya wasiatkan ini maka iya tu batena tau pandrita riol gamay pak suku memetoh napakia semanang ang kacet de takale wingerang
apa iya hadi tuko kampung-kampung ipake hayero, termasuk yaitu penentuan-penentuan hari, maka dasa angka so makanja langsung na bali maka dekong ka makanja berarti ka maja tanya asoy maja keadaan ngemi tabahangnya barak na walengi contoh kahe botolo iya kuya botolo elay risari way rinong makanja tapi iya kuya lisari anggoro botolo ka maja atau anggoro ay ako demo patapahangi walengi contoh lain iya kuya rotola lorong yo kuero angka sumimma na lolo koro makasakang sinin na tau laloy na to mana bitina tapi iya kuya tola si wali de gaga aga madaripaw makadaja mo koro lalo majati ro lalange tanya lalange maja aswemi pato ayo koro maja dabahang ya logat tani rewa loko gamay angka narampe alena pangulutta Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi kataupan rita yasa Sayyid iya kumakadita Sayyid berarti ara Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi angka kita naoki kan sunna Jawa surur makadai angka tu aso hindari maki buah acara mapak boting aja sakangnya aja nokoro ma betongan na sukura aja nokoro me kolete bola baru aja nokoro me komen ma patato bola aja nokoro kega Rabu terakhir makadaki di capur raba biasanya yang kali nggak tahu apa nola pak galung yoko de nak gugu ko capur rabai iya miroi di kasalahata nasaba nasangnya Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi tau panrita lopoi pahikma maka daya ko aso arabana pacapurang ulas safar taluratu 20 sabu abalana paturu po Allah Ta'ala pole lahun mahpus loko lino itu pada Rabu terakhir bulan Safar tapi cica misi tahu hanya di bulan Safar selain bulan Safar itu tidak iyo po di sinin na capur rabae majamanang ko di kasalahata ternyata aso na maja ternyata aso maja iya rosso rabae terakhir bulan Safar makanja cuma kabatulan mi rosso masamangi na paturun na po ng Allah Ta'ala balae pole langi nasabari denolay tayero aso tanya aso denolay tapi karena di situ ada bala yang diturunkan Allah pada di maka dake kata pite meki mulai yarong kasumasakang patok-tok kadala binihindari namo mani de panatok kita pito lalo kamana jamuki labi milese maki itu makanya labi mu ko aja mujamai kan makiro itulah yang dipakai orang tua dulu cuma kadang di jadi masalah nasabak dena pala imaka daulah siaga royasa sapereng na pakai mana nasa pokok na sinin na Rabu terakhir majamanang na pasalah ni tahu salah memang ni padahal dasarnya ini ada ya pak ya tuat-tuat yang kemakanya pak ya ko jumai maka datay majako elei de na majako elei makanja mi ko macawi mak jumata tate sa pulosi itu makanja apa onron na no malaika pole langi untuk di hari Jumat makiro maka ni monrina tu jumai malisa latu sebelum asara coco ni apa asara pinarewa itu jadi makom itu cuma demi napahangin tayo makanya kalau dibaca semua hadis ternyata iya nanasangi waktu makanja apa iya kono malaika pak baraka angka gaga tatanang insyaallah salama ko waktu nasaba malaika milaw doang ngi yan tu ampai angka 2 waktu makanja la da yon milaw doang imon rin na subuh patau tatte apala sebelum subuh latu imon rin na subuh si bay mon rin na sarae latu sebelum mangaribi tapi aja tahu sakay ko macalla ni matan na soe papisoy mak jamay nasaba masumana ni jingyo ko tu untuk masumpah karena dia menyembah matahari yo pwede na pamanang imasu anak dare apa lay mita sunset lakunru itu nih kare
Padahal itu larangan dalam agama. Patamay anakmu, aja mo sure macule ko macala ni mata nasoy, sasamu aja mo biarkan ita gatung, apa yan nadapi mga ribi sasamu, non rigi makalicubu. Yan na to na madari na pakete, mapat di arona na langsung mati. Itu jin pakaian. Yatem memang makadami tomatotariolo pemali. Ini ilmunya sebenarnya. Angka mana Pak? Tidak boleh sandar di daun pintu. Aja tasandre ko daun pintu karena itu menolak rezeki 40 hari. Aja tabuka jendela sampai selesai sampai sudah asar sampai maghrib. Na sabaon ron na tama jinge na kunri itu dale aja mo seri kawan niwi ya kome ko masari lebih baik pole saliwang mo sari lalang aja mo pole lalang ilaw saliwang karena malaikat rahmat akan keluar. Kamakiro biasa kata masari pole lalang law saliwang ko pintu itu iya kawan itu dia na pole lalang law saliwang o kuyolo na pintu ni na sari lalang na panapulong ako tilalang na sabak makademagay dia na sumalaikat rahmat makito ang kamana tu Pak disangan na Pak aja mo lulukang iwajuju mo pakewe magay patapulos na dali mo itolak siulas sa pulos na ina tu ampe madaring kato mabalu nasa pura si jema lomo dali magi na makundur-kundur si nang kamana pantangan na jama deni lisari bempay kawan niwi ibiarkan on rawa elok bang dena may madeceng itu itu ada Pak Imam Sarnuji, kumakanya kakak kita na, coba gare buka kita na Imam Sarnuji dalam kitab Ta'limu Ta'lim. 27 agak-agak kunrui dalik na tahu. Termasuk itu jakai kong kapolo isina ni pake, dia namanya madeceng itu teh. Jaka sipo. Maka mana itu tomat dulu pemali. Padahal itu memang tidak boleh. Itu ampai tasak na nabita siwak kidi sikat gigi, jakai lalang si bawa cambing, si bawa cilak. Jadi begitu, itu sunnah. Tapi aja na jaka polo. Kemana Pak? Kemana ilmu na? Saya baru dapat kemana ngimala dasar. Bahkan kemarin saya ada itu di buku cetakan Lirboyo itu. Kemarin dosennya Steinbone kayak minta ke. Saya bilang, weh tak dampangi Kak Pak Kiai, saya tidak sempat beli. Pak ya tiap makalasya. Ya kalau aku toko buku nama nipi-nipi bo nahais. Lau baca lah tuh selesai napa dewan liwi. Akan wali nalawala ni Pak disangan na. Iya po mikirnya may pakai maroki dia na cocok ko din yala. Jadi ko baca na tatalupulo milampa lo patama ko to. Ya tanatama na wisa ni kada yesa na lautaro ni kada nawala ni Pak disangan na aja na wali bo na. Pa na mo ya liris ato ni. Tapi kemarin dia tanyakan kinribo na rustas. Kak maaf saya kemarin itu kan di Pacitan ambil itu buka dan kecil bukunya. 40 lebih halaman. Itu santri Lirboyo kalau tidak salah yang menulis. Jadi memang termasuk itu 10 Muharram. Kayak mana tuh? Melipas sero, melipat tapi, melipas sering. Ternyata ulama kita dari dulu menyampaikan, ya nang kapas sering muli 10 na Muharram, mu pasandre ko pintu mu pangoloyase mu yaro didina, ko pasari didi, ko pasari gamma, mu pundriase gamma na, edenan re ko parma. Jadi yo kemana itu? Jadi itu nih ulama-ulama kita dulu tahu. Apa ternyata kemarin Gus Kayum saya buka ceramahnya. Ternyata itu 10 na Muharram, namo bere-bere yo kutuma puasa to. Namo bere-bere Pak. Angka kok kita binatang-binatang pada waktu itu berpuasa. Sebagai tanda kesyukuran. Idi isuruh kima puasa. Maka dia Nabi tato si kuidi ya kumaku puasa ko 10 na Muharram ya dampengang idosana si tahu ya ko mapanre ko 10 na Muharram lai papade apalan na ko na panre sini na umaku mapamule pamulan na latu capana makitu unroigan apalan na yaitu ampai isuro tema peca aga peca pitun rupa to iya ro pitun rupa polok ko Nabi Nuh watun na talalino pitun rupa andre na pendre kolopina na watun na pajat talapas 10 Muharram melo nasui cedek mana mani na saba ako mana mani sunna pa barasan na yan na to nilaw doang po tapagan na ka nga engkay wawaku melo manre na dena na siya ganre be turun la parinta sinin na niya to pitun rupa pa pasipulungi na pamunaso mo pegay wena najapuni na pa na katutalulap pa kukurangin na baca
iya na nabaca tau pandrita makadaya komelo ko manasu na cede warra mo na mega tamumu kamuy warra mo baca yaro katukoya napa mo palen na ganna nanre tau iya tu demi pak gurong yaro anci tau seke ki matu ayat tu napake na bino magi na pitun rupa nasaba pitun rupa memang to andre na pacio magi nanca jipeca nasaba mega tau memang re na cede mani sehingga isurup pegai wena ya kung kagagay nasu na mega wena yan na tuwan jipeca tapahan ni deni suroi mapeca isuro mi mapandre apa iya ko mapandre o koro pada apalan na ko tapandre sinin na umana na bita mapamule pamulangin latu capana jadi ye di tau sogi aja tapeca magi pe na tau pandrite na suro te mapeca apa iya peca cede modalana ya nang kakaluku si batu gola calla 2 batu kemudian warra si setengah liter 5 tau dena puraiwi ya na tu apa makada peca no dena mega modalana na wadi ko mapandre memudahkan dalam agama maka na magi na pitus tas padalang kahadesa na bita maka dia nang kaandre 5 rupa ni sigaro manca jelasan ya tu na 5 rupa na yati ampai bakita nga kamandre acara na dia na 5 rupa 7 rupa ha padahal ka desa nabita ya na 5 rupa na andre ve sigaro dia na natat de racun na tu dia na nule malabur begitu menghindari tapi dewat yang mandre acara andre moki haidi maku itu sitongan na makanya ulama kita dari dulu itu paham tapi ini sama kada ya ku yateng ite mapeca mesa dena na pandre sehingga na pataru mega to makada bida sebab dena pahangi maku ya jadi saya ambil istilahnya sederhananya begini makada iya kotoma guru agama aja mona tappato mapasala ko de panilolongan apa iro na jamay tau matoy riolo deje tu na pumakada iro na jamay makada na jama bawa de gaga paguruy cuma ang kami lesse jadi na manasa nang kasih salah gamay aja bema na tacuri tapi ako de to pagaga makada isapay gare aga hakika na cuma mega mitu de na pahangi na jama bami iya ko wani jumay mapatuapi ko yawana de na di matan raya naman di juma mapatuapi ni na pamala agaga na tario koro gola kasi nanca jidupa olilase apa mawangi mana ya tu napa mapabitaw nasa aja musalay mani boleh ko ni jumay na onro natural la setang apa natengilaw kajoka na onro boleh makanja ibadana paya ko ni jumay tak buka pintu na langi makiro ukon itu ampai suruh monro makasibiyang dena lo kajoka dena majawan ni jumai makanja mi cuma natemi kajoka upo na monre makoko makade wani jumai to liya miro wani jumai nasang lemmi me na pigaw tapi desa na mariaga karena itu masih dibolehkan yaitu ampai termasuk yaitu berhubungan Pak Bu na tepat tentu tu agama kenapa tentu ya ko tau pandrita matika ang kami matau tu na isang imonrin na loro makanjalada ko to melo jajia nga ngana na maturo si kola agama akibua imonrin na loro atau yolona atau imonrin na subuh apa ya no ko tumulan ro na tako jaji demo pasi kola pasantreng yali na meto may mapasantreng iya na imonrin na isa makibuay ya kumuan tare lo pasantreng madari lo yolo ilatu boleh na pangantara na ito jadi yan na de mo didito ngang iyo po kumakibuay monrin na loro de na marajing malomo mo patujo nasaba siyang kami mangi makiro akatana yan na to ampay kahadesan na nabita nasa nga pero makari kahadesan makinabita jika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari ketuk pintunya itu isyarat demi na palampuin nabita makadokor makanja istilahnya iya meron na intin na ro maka daya tu ya sang agama tanya tu basam pajange namun ya tu anrewe patamay to agama namun ya ro jama-jamangi patamay to agama ya na tu ampay namo tu bola tay di ogi de to tapada to tau magi na sagitiga pangata na ito
Yo po atu bola nate natakipaturum mi. Yo pidi bola tau gie tu ngai makohe. Napa lirin na 55, kode na papa, magi na 55. Itu 5 waktu sholat. Anak kadeng itu dia gagan nak bali. Ganjil manang, namo tu nak bakna, ya kode na sera 10 sidi atau 10 telu. Tatana ni gare paki buah bola juwe. Na tau pandrita mana podange pamage na saya ko ganjil itu na puji pong Allah Taala. Apa ya nak ada nasa iya nak tahu mak bola na 10 tu nak bak nama ponco sungat tu. Na pitawi, na mitau lada hamate. Ipaya. Mako itu. Ina patung ka manang nasaba ya namona bita mako to masampayat tomate ko pagan na lusap. Itu ganjil. Jumlah na pagan na 40 tahu. Paya ko 40 tahun kawal di video ko tu. Nakalipatan 7 tu manasa. Pitu ngaso jajin nate akikaiwi. Ya kode mu mampu koro pagan na tambay pipitu. 10 pa okoro mo kikai. Ya kode na ko 10 na pade mo pamusampa tambay si pitu 20 sidi. Umuru na nanae 7 tahun sure masampajang. Untuk menghadapi 7 tahun berikutnya 10 tahun barasai. Nasaba ya mupasame ko 10 na tahun malomon itu najamo ko 10 na pa. 20 si di tahun beranjak dewasa itu lian itu si pakna tambah si 7 tahun selesai makuliah itambah si itu berarti 40 iya ko 40 italu muruk na tawe pak na de na sogi makoleman itu namate oko ni romala dasar maka da iya nang katau madeceng umuruk 35 na madeceng materu ya tu. Tapi ia na 40 telu muru na namakoman itu kehidupan na mopek ko bate na makalicio makareso to 5 koman itu. Itulah yang ditakdirkan bahwa maku itu kehidupan na gang kamate. Yin makitu. Iya na tu nakada Junaid al-Baghdadi na katau 40 ni tau ngumuru na namega mo pamasalay na jaman ya madecenge malak bimi ko mate ne kutuoy na solangi man ya lena. Aja mo tersinggung ha. Sekoniro palabangangi mamagi-magi na Pak Barakai pong Allah Ta'ala. Akhiru kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.